Yes. Okay. Another so bully monopoly income kai the new no like have ma I know a foreign trip bago kata achieve ko so ye promoter na redo achieve ko so sabi inyo lang magali jara ko inyo no siya ba magali na sa tu ko taro ko sa man no lichi mo da ya lichi ka ma repo mo 50 plus 50 plus sa country cha ta chere country do chui kia makeno re makeno kamoli repetition bodo kamoli country kali hina kia abu kia ya ko sa tara we ita meme khule le most travel le asian proper like international do sila do dai meme ko litra mali meme mo so photo ma pun ko rada sa question clear okay sinta no chobo kram bo ra mo chowe do ana chongso income jina za zo no pele do petition mara sa na do ano chobo kre di gujuna yi aji ono ino bo so na yi health so ba we do health sabigi chup haji ni le no mo jui le kosto ko noi ko kan ni bure utu helish shock bu ma mo kre ma ko ino cancer sore di meze third stage reme meze mo last stage re meze ra sujda ka da we bole ma je da do mo kre na ma heli te bu ma no josh to jo check up kata hi no diabetes te re meze ma bp por te re meze bp swa ka le ma no bp stroke te re meze ibu da ka di shobe e mo kre ma heli te bu ma na yo wa jo ko so ko na la sa ma hada ta ka de mira mo kama ta ko da ka de ya sibada ka de ma ji te ka de shi ko do sibigi ano hell jin so bo mo fu ke ka so ra chu so ka le le healthy ka ba ilwe lu ju no do ya le anna ichu siz no ai ipi o le ka bi ju ka di ai ni ka ni ju ka di na ai jo pele siz de mo de ko so ko no i voro ko mo le no ka ma ku nu se di ju na i ano mo i do bi we是可能如理解不一不嘞，我个 program 是啦，嘛是你说那哎，做么事嘞？是在另外的，伊拉么那专门是么 biohacking 的，genetic 是么那个手机不到，是那是 genetic 是那些你去外国了嘞，genetic 是，你那些啊对不了嘞 ，diabetes 好也 cancer 好也，啊对不嘞，你那别个你他我说个那，这个还人家不么，而不是。volor ko se ni hi chance waste vetra yi vor ko no se ko se jilo bu meze zata ni le cha volor re cha ma ji jilo yi cha ejno bure ni le ji volor ro yi to sho bi do ana ino mo dwa gale no mo pro kozo era fobia fulano sura fulano ko lo jura sba health achogo ni ro pa ji ko so bwe ju yi opele li mo pro kozo no amajini ro bwe ana mano kapeno iyo kusokono kwa janya mo jumala problema di bujuda bwe sabatas no kusokono ko bumaji testimony no pela mo kusokono ko homa kali ufuma kali jino no pehile hi doctor mai kali no ai ba so we e buda no promote ko so le no nurse mai doctor mai bwe sebe bujula no ufuma kali hi he show buze e hi kusokono ko la mo fure record no kure we ni kali no chief do so we do mo buda so we sababu bule hi Bibia o chira somo jika chombo so mo sikra wa ana no hina yi da we ko so no mo zina hi ba yi tinta so li ra we ra ka pe no era doctor and nurse na ai demon ka pe chu chora so bu no ko high risk pa jiko so pure is no ka high triple alina z o bo ko le no ulcer per sit chance pure bi ulcerative colitis we do high risk pure ka hai ko chona no colon cancer अच्छा बोकोरे नो कैंसर पर उस चांस में ये चीज़ों में बोकोरे नो कैंसर का पता उफुल नो कैंसर का पता प्रॉब्लम होता सभी ओपन फॉर हिनाइज़ा आई बूस मतलब माँ गैस्ट्रिक होगा साइन सिम्टम बोला वाका करे रहा है उठा पड़े अन्ना नी नो हुआ ये रिपोर्ट ही है ना बोकोरे टेस्ट का ये H pylori test जो ना इसो रहा है बेबी तो भी H pylori test बोली चौंसो उजिना सो रहा है तो सभी ये उफुल दाज़नो Doctor mai H pylori test mo thapei recommend sa mai you know so to lishi mata gastric some project mata timeto doctor be na was era so which H pylori test the high ya boni re high ko just protein ko just cancer khonno kore pura ko shia dina sir really stomach cancer both no cancer are so chance pure severs no recovery no ko ba in so what is no sira sumujura with antibiotic course H pylori was no pia for you to healthy dia ko TV ko juta ra we so what no TV juta ye ko pro so ka dia even it's last level ka dia it's
Excellence le ta dia nai ino hindai mahi pele rapia ma almaji ni nai we so no ai certified lifestyle coaching nai mu prashua coaching guru mai mo do bile rata so this mo do ma maji ni sino a cho khe design de literally do lower back mini baji ka kai ko sa taro ko ye baji choro chani no ka chugo cha cha kuna chana we it is staff mini baji cha da cha re baji chaku cha cha anai hi drop sa ka chugo anai baji cha cha ko school ko da drop so da ha do ani jo baji no mata pyo ai ta wish ida ta we so hi extra hours ko it is o kasha ko atas o hi it's just the post pisha modo pisha to lo heta ban re la satisfaction ni le mo ano ni to mu ya diwan lo mo ni shi le ni o ni to mu ko to mu no formulate ko so ka pe ya ni to mu no ka pe hi takre ai no di da ni li for to mu hi o vo is a batch met mu ju sanapati hi SDO subdivision chacha ni no for to mu no choro ni to mu ka ai ko do ai po mu ni Putano policy ko inule o kata ko so hi village di family responsibility homui zini tromu century mra ati authority da mas dan ti ba peli sala se di ko ka di pe ano ile muino ni tromu ka di so hi moi timing hi dom really hi ta hi no voloshe school mu o na mu pe mai hi ko ile je approach ta ko dia pe do policy formulation of office the rules and regulation ko so to behi etes ni to mu na diwan jiro mu li she ledi ni to mu ni ledi akru ko cho ni to mu sai no bahatare do I know bahatare bi voice okay ni just the okay fine understood etes ni to mu hi ko o chare se even ni suru haba ai ana ko da papa na abo office officer deadline ni etes ile mu ko chuchu do report copy ka tai ni to mu ko chuchu photo mu ko chuchu moi an photo mu no iba so ha na we etes mem fe praro mu ni shiti ko sa iban we ri ita mem hi ati ko chono ita no I know customer sta na prasa ni to mu se larisi li chu se of mai ti ko ka di we do etes o much muy mono na lo le do muy so lo le we ano sinda je mentality va ni o ko ni lu re o fo ko festa to lo va no mo do ni je exposure chu I know ka ni sa as customer ga li o qualified eram no ano fujo ona as ona je mentality ta credo it's ta credo even ni I know weekend je anai office mu ka sa ka dere mu je ka mu sa ka deru I know anai as nice school la mu ka mashum ka hez ka deri fujo it's ta cremu it is ni no overall educated te ba housewife ka ni je circle of friends di nahi poi ni je ona mu indirect effect ko kribe do ai ka best housewife sura ni no wo fero ko mu hi ro ni na mu no re di wa ana mu no step ka di ko kure di ko step ni do it is ita no o ni to mu ai hi ju na twin ko re o na bure di re di do ma je te o ko ti pa o we se ma no ile no o wo mo lo da private mo o wo mo lo da government ja da ma we demanding ko mo o wo no pho da lo we an hi do mo demand with more power ni bale power plus ni responsibility purpose it is he no unni muisa like in-laws mu of the mu support darkar do it is chuchi most of the time I know chu aro also chobo ko ri as in-laws mu liberal te do ona mu da kya da okay chanya mo I know bai cha cha kuno ba chanya mo ti ko ka di kepro ko ka di ile no ni in-laws mu ka di bira va ni to mu me mu zha mo ko di khma do zha mo ko di khma o lar ko sa ko di khmo o hi ni ro mo li shi le test o bo ka tas o bo se ano administration ni na di mo ze le ni I you know develop series like minded people ka di I know me mo shi sa ma yi re do sa to ya ka la ga di judge buru mo li shi le de ko sa pe ni ano hi women ni to mo no ni to nice support to mo li she test figure role model kali photo mo makrin ko se ni to mo so da ha di ga ni mo se I second as first no I no pe ka ni se ovo hi mo no mo boss si je ya mo no mo election ko so ji I ana second I mo no no va 130 to 30 no office ko do also we do ji by election ko da I ro ta do bi hi by election ko re the process ko so hi Saturday Sunday ni church ka pro office pro we do
molong moi support so mulishe ana pralo mulishe ni to mo pralo mulishe ko na sapeni wana ita mentality ni to mo lare ko christian tuesday of the mai di ko ne adiwa ni to is mo na mo is ba ta bio ble mo so ro ble is the same ni na photos ko chimusa stu the go mentality ni hi wo de do ni no so mai te bia mo chen ga di so mai ko is ni na ni je omo ni je family sa that same mentality mo na di so ro mo she ko ga di wo ble at is ile je ko na mo je big do or I know broad-minded way actually I okay because it says ni to mo hiba para mo shul no solo way because ana photo ka hen his because mentality is okay ni to mo himu shul no para hiba equal ka li way ko ka li mentality is acceptance ka li bore mo whereas of the mo ni to mo ka no educated raba zhano hiba brelis I ni to mo li housewife way chanya mo jhamo so way ko subconscious mind no effects so taro way do si jibrali society jibrali loro molish le ni to mo so last soro ma dile go sai of the muhi pe no ile no itu I know that be subdivision release aje inu chana no se do ano block tv list inu repoma ko se puedo se hi I post ka hai foe SDO video na puedo se video release that be no sanapati ko tu hi asa le block le do se no he no I know ole ka kha di muraba ichuji ile no mo chokoli SDO hi lo driving income certificate ya lo in use jurisdictions de do hi as the ovo le no o oje kalia pra do one person ya lo mo do office no ida no ichu as a subdivision de at diso laste iko nai hiba project ata pra ho chisa hi mache iko nai I know like kahai ko se kapra leste hine piece do mai inu hine solaste ko kali change kali lo administration no wo ko so leste ile na deciding factor kali I know development kali hine bi solas mui ko kali power kali poi ko nahi bole khate do ano execution levels inu mo ita puino kro hi ita no policy kai ili phaba implementation level hino pro fail ko li ka dewe do ano satisfactions as the jurisdiction the department katta sa be medical or education or katta hini hi solo she hini solo li I know local mun ko tespa hini solo hini tunu gi mo ai hini hi solo gi telase di ko gali administration the rules the policy formulate ko solo hi o ile do ban power ko na gi do hi ole khate first to la solo hi itamui ajure di development pan so guru bedo ano fail guru the execution was such o pile o coach o poco so hino ma che so solo jo mai no hi as the public mesa o aqua o toro hino fail guru ga bedo ano policy formulate ko soli local mu galino ajo umui no hine tarkar go because central no so chi o mainland India all India le kola mu chi pui ki ba taro ko sis no hi formulate ko so sa pro bumi ana itano ai no pero ko stile moi o micro le ba ba o ju ke di te taro she local mu hi do ba ba taro she ko le recommendations so la tweaks so ko li policy ka do hine no satisfactions hine ki ga ko stile no